insistira od svog tima da se izlače sa svoje polovine na 30 metara od gola. Greška sada Spajića. Ista greška na suprotnoj strani i Jojića. Mnogo grešaka u dodavanjima smo videli tokom ove večeri. Lazar Marković fauliran. Sada je morao da napravi prekršaj Milunović zato što je istovremeno bio jedan od njegovih saigrača u 16-tercu pao i izvinjavam se, to je Milivojević koji biva zapisan. Četvrti fudbaler Crvene zvezde sa žutim kartonom posle startova nad Lazarom Markovićem. Žute kartone su dobili i Kadu i Milijaš, a evo sada i Milivojević, besan Lazar Marković, sada na njega verovatno. Ali u 89. minutu je Partizan u situaciji da zapreti Bajkoviću. Bodri sada Saša Marković Jojića da učini ono što najbolje zna verovatno u ovom trenutku. Naravno, crveno-beli pokušavaju da dekoncentrišu jednog od mlađih igrača u domaćem timu. 21 godinu ima Miloš Jojić. Postigao ove sezone 3 pogotka u šampionatu. Petorica igrača Crvene zvezde u živom zidu. Mažić insistira na početku 90. minuta da Jojić tek na njegov znak može da izvede slobodan udarac. Ulazi tu čak i Vešović kao 6. fudbaler za izboruće. Tu je sa Ivanovim. Jojić 1:0. 1:0 u 90. minutu. Jedan detalj može da odluči derbi. Da li će junak biti Miloš Jojić? Bodrili su ga saigrači, očigledno izuzetan specijalista za slobodne udarce. Jojić dovodi Partizan u vođstvo i ono što će biti sada najveći problem do kraja meča je kako zaustaviti publiku da ne utrči u teren. Do sada je utakmica bila na najvišem nivou. Ne treba da se dozvoli da bilo kakav prekid utakmice, utrčavanje publike da dovede kraj ovog meča u pitanje. Puk na severnoj tribini, radost na jugu naravno, ali ono što je bitno je da ova fudbalska predstava ipak ima odgovarajući kraj. Bilo je napeto do ovog trenutka, bit će napeto i preostalih 6-7 minuta, jer tek sada četvrti sudija Vlado Glođević će pokazati 6 minuta nadoknade. Izuzetan pogodak Miloša Jojića, rekao sam to već jednom, evidentno da taj mladić je i u mlađim kategorijama za to bio specijalista. Izmena koja je Vuku Rašoviću možda donela i šampionski pogodak, saznaćemo to za 6 minuta. Dauda.